ner mala kenyam kana diala content baro ni lingwas me ka nuer TV channel ani biya kamal man gorba kun ya gwasa me ta danen ci kuma kirma yadi ce nuer shaka bokaja are wacce ka panyajar kan tiki unit state no mo mi chora la jen cha tok ne ka ta wel karun wang no ci kuma kirma yadi ci ken helicopter ci ken jangai kon helicopter ci ken yin ji Uganda kan kono ka jen lerme mgor nywa ye kele ken yam gor jeno bayere main ka kwi sab kirma yadi no self kirma yadi murai kone jen shangudre which ka sa Sudan ka juba self ke je jen shoka Dubai shoka Middle East United Arab Emirates jen gwa dana choten kaman welel tonga mi ka jom ci kana lat kene wete ka dol muwetin gor jen o de investor in Arab de can invest ka sa Sudan na me shi jen danan to na me a tactic ka kirma yadit kana bolmel al bolmel chaja banya goja tamam right corner bolmel wan keje ka do badan der wi keje bolmel gor keje en wojan bala kwar shirga mangai kondiala so na me mala roda ka kwija mo ci jangal the council ki jang ala dienekien so ci ka dol ka do badan de kan bolmel de kan ladwi kom keje no en wude shalga me kirmi yadi jena ka shanga jan dangra widero ka jan pai bakel to kontena jena ke Saturday no sorry jena ke Sunday so an wala changa dangra widero ka jan pai bakar ronkin dangra jan dangra widero diech no so ka joji kana lat gwasa me ken chika mada no bi wude shalga me bol mel ba jon ka do brander widar je yen ka ja madar widar je lon ka buko jama na ke je jade lon so jan do padan ji kana lalet ko ko ke changa dan bulu njoke kirmi yadit so chagu jano buri shalga me bol mel bodo du kwam ka jaram dan boy lo roach whatever happened today re wike so Sudan bi anga jano e bol mel decision karwada ko jan la acting president am right corner jaram dan ci dot ka ngai kono jan take a position dangro vice president ka jan first deputy chairman ka kuma SPLA pinke me yadi chirime shi anga jene jen chai kwan kane dang roko ken ka dang diok la first deputy ke second deputy ke third deputy ala second deputy emere third deputy assignment kun poj so kane dang deputy kane de kon cha kwan ka kume SPLA pinke me yadi ano biken kume ki bon SPLA biken arwaj so ko jogu kon gor gwas meno banaling kata dana cha gudi shalga me bol mel chaje banyere gwech ka juba ka je kirma yadit anono men sho la janene an walle ka jen shang right kon ka jema la shang jandanga ro widi jok ka tawel je togo no shi point de bol mel jere ne ala chaga jak re ne ala toto ka re ne ala tin kon atin wanwuru wa ka buk so chire ne ala shi go buk panye jar anono ka jom cha kwen gwad me wa ken chi ka chup kurun wangalun ka tawel ke 10 am so chubran ji chub ke chicken gwada dan ti garden atmentin re wejin binami chicken book so mangai kon diala no gen system dan yos kan wona kan ban wala kana the book kan wer bukan ke bogontin kon tigatin no so mi shiga book ka jo ma shakwen gwasame wa china chika ken duno shika book no chika book pan ba day wa kan ka chup gontin content natin alarmu gwalo ngona me ko kende kan ga chup kataram jikan mo ka bot no de kon ko latas raj long ko no mo kana chup kana kon men bana ngai kenyam jane ne kon chuch ka jan gwasame kan tikare nyoch tetin ga jan gwalo chunya chang kon sham ka beje ka kon tone to kon kor ka jang so me jakon ko bu kontre chuch kalon ki jak community dan ko bu chuch no gwan metel ram lokaten anyo gi humanitarian bangai kono no goten content ko ten cha ka no ko ten akum ker me yadit amado den bi angaj ba man jak tikdan ko be ke jen gwasam especially kama yom no ka unit state achanga je no ka en chirme pan no ke jelat pan ka je ko friday ku kwarche chubre wejin wini mi ka unit state chi ka wokel kana general major general wuri chal ke pul jang ka jo chalat pul jang to
ai ken wa ken ko de ken ma jal de ken go kep ko joran chalat ko chi ke jan lungo juba cha la no wiya la din me bada wala me chodo la den wo wa ne kon wa ka book no wa bong ni dwala wo buna book dwal ban menitin taram sha mo ko bot ka jan na bong mi china boko je mi teram chi lan ro cha na mo ko bot no kan information mi chit kana mo kan je changan je no cha na cha ka book ka dai helicopter mi cho book en helicopter ngai kon no e dungi Uganda so cha book gwa dan tin wa tikitin ka panyi jar du no shina ken ka jawadan chalat abda de dien gwaz min gor ban nyos kon ke mede kon nyak de ra kwi dr yang machar ngore kana lo ngai kon diale ka jom pilot de je dong shab de che jek ban ma de ko ad ni je ko de yin madan to de na ngach no dr yang machar che lu no jen ba je lo ajene te te gore ngwane ka te gore to ka de la let jene gore jeno de la de aspele ayo de je nangre wich ka juba de mi kina wero la 12,000 SPLA army de ga chubra wi ki juba ka kwi security ka de kan kwi security ka official ka kan de konon kwaje support de mi chop ka 12,000 de chubra wi ki juba je jigat la internal governmental authority and development kan ji Africa Union man ji European bo la ne te kontin la ji international community jaga laro ancient be berar etijien amenimi jare diala ti sha kon la let ajana gore di indi choko 4,000 te la GUN a peacekeeping force chete togon dial chagare alakan wo de ka la let anan akan di mane ka kan kon dial lip kono ba jalu di mane ka jomo cha kwen wache to chaka ladno ba ka la let ka gwada mo ba ya kulun ngai kono no kin mi yadi real rode ka kwi kwin kware enona lade campaign amentum right kono tema ci dul ci to meta daka te da dul content ba kuin kwar ba jelatin anyok tegene ti dan ka training rewi ka juba ka Japan enono woni ka Uganda na tin kwa train de la jang ko biken kuin kware bikana balat ngayena man tuwag mu cikina mo ti diala ti cha de train quikel cha de train particle lalat kene diala part ne diala ka train ba ka nyej so run chiri ging chabutok tarambulo kwal lele nyungu lele gala kwal ko la tuwa la kane la voting ka la ka kwal ke so mitali ne titen gwadamo ba nyunkun ba ka kwal so kuje mo chikim yadi chore realika to baka mena torbele to baka mena kwak diala konti la national election la ka lat keje ko national election ano ba jalat ke changa jandang rod bakel ka pai ron kin dangro jandang rod bakel no amisha ya pinyaken abonten kontin chirwaj dundo ko cha mal cha je bridge entame ci 2018 peace agreement dan che collapse nyok so nyu the gen wo tel ko ngwini modelat ko te kan lat kan national ki de kon cholo no unified force kan ko lalet no la national army nyok kan permanent constitution kan ko lat ado bedien me de mal de jalat ke je ka ken ke mi yadit kan de chit ti kan ka lalet so nyu the gen wo melet kir mi yadit me che chong ke che bo goste so agenda na gwina nyok en kin mi yadi chene de konen de kul vote chaga joj ka penal ka jongle ka unity state wona ka western equatoria kan go diala kon tin to support da ring ma chati gitin chaga dial chaga joj all this bon ko kien ki pandin content re which ma tel milet kan jo ko dal kan kin mi yadi tel milet kan ma na tel mroike la wero ni activist ni kala je wiya condemn no kin mi yadi men chala de jiga but ken tel milet kan chenkel na iktin content bu kula kwany kuken la palo na ga kim yadi ka dwalien changran che tukre che jakap so jo mo go de lar ye en wo re wi ke so Sudan tel mu chal mal tel mu chal kuin kware men mi sha dak ma char cha je kon lu en do dan bi mal bokol ben ke je en ban nyu je mu do dem bi mal bye bye